my god. Hi. Welcome. Baପରେ. Nah, भाई लोग को ये प्रॉब्लम नहीं है ना बोले. কোনো প্রবলেম नहीं है. इनके पुलिस भी गाड़ी कहाँ माने भी ना बोला. dah atuh ke tidur lagi deh. Leng balik kena. Sungguh. Mau ini Kolkata nopo punya sampai mana? Punya nanya semua sih kok. Aja. Boleh, margino. Kita Kalau bias ke, Ayo tong iko. Ya kan TV ke ni dokter. Ayo lagi lah. Ông cái wall mirror ông khai. Ông đó là ban cái. Mereka minum semua itu kalau mau. Bangalore nó quay ở tao nó bà. Wow. Ông cái bini interior ông cái bà complete một tạ interior. Ông có TV bà dễ không phải lên này. Tao này cái là bà dễ anh đọc ta. Okay. Cái tờ showcase. Cái này. Bữa nay còn besar hay gì? Just maybe ni just khai ni tổng ta đó. Đây xin ta không mau trong lịch sử được thế na? Bố sao nào cái ông cỏ? Mau được tiền rồi. Cái ông cỏ raspberry. Cái gì na? Handicraft ni apa ini? Cái này cái. Nó apa hanya pakai kuno address itu pokoknya namla. Simple dah apa? Simple dong. Aku bodo mereka. Aku repeat naka. Problem siapa ya? Acha. Akan kita mana kamu? Super deh. Anh thích cái này, yang cái room này. Room này. Ông cái bathroom sih. Orang saja bathroom dong ta. Saja bathroom, saja bedroom. Attached. Kitchen dong tinta, duita. Orang kata office dok kami tak phải cái. Mau online office kayak. Kalau mau cái wifi, orang dong wifi, anh còn dong wifi. Orang kita boleh nol phải không? Boleh nol phải ya. Anh sau mình đã. Bác khi đi nol boleh kan phải không? Pondok pun nggak sekolah. Oke, ready-made payment dan orang kan sampai apa? Paham dong boleh. Coba dikit. Ông cái bathroom sih. Cái ông hả? Ông room. Ông tại sao room? Ông cái especially còn cái hai từ mình bác ấy. Bố tập pink là bác, ông ấy người ta nó pink mà phải cái ta. Semi pink sih, atau light pink ta. Bột dark pink là cái gì có. Đi sang là super pink mang. Đi đi bên. Wardrobe rất là pink. Đi bed di tolak itu pink pilih kayak itu. Mana kamu pink gede yang bed ni tolak pink. Pink boleh hantar ke sini. Yang pink itu apa? Bini wall paint person itu pink ni. Thompson kalau mama enggak. mama thang lagi. Bini kayak baldi itu pink po. Jatuh na box itu pink. Oh, कैसा? Ayo, kamu ke bini atas bathroom ta. Oke, extra kitchen. Ở balcony. Ở belai windy, belai nó phải không? Và nó còn xinh xinh. Nó còn xinh xinh còn, đôi đi còn. Em đâu có space trong yang đó. Dia tahu. Dah, asal lagi lem kan na? Lagi senai fe. Tidur lagi tak kau tidur kenapa? Ayam main apa? Ini nó senai cái phải không các bạn? Ih có. Tu nasi tengah. Bunyi bukan lah, sudah yang tak usah. Nah, kalau kata ini dia nanya musuh ni, sini nung kerja, kan berapa nak cakap kah? Kau ni dia boleh cuma lo sekarang boleh. Interior kah? Yang kitchen ni kamu khai? Ini akan berapa banyak untuk kena berapa berjalan ya? Oh, ông có thấy room, orang potong kau, closet tong kau?
guest room. Boni cái sang mông mắt tao sẽ mà. Ông này dễ cả là. Ông nó khát cả là. Đi không khát cả là. Khát vậy ông bảo cái mấy cái được cả thôi. Mấy cái cũng bỏ. 무슨 발도 처럼 가게 있는 거. Mana dia pun phải cái này. Orang baru pakai nomor salah kai. Yes, long tanah. Payah tu kan ke no phải lihat apa. Arah boleh lah, net lah. Tapi hati yang apa kita? Net se net. Oh, net juga. Itu di no. Bas. Tahu nong này với cha. Tahu yang này là đi xin tahu. Yang kan tu master bedroom yang apa? Hay dah. Dah. Sembang. Sekarang kena thang sini dah. Lainnya dah. Oh, mama bawa. Mana lagi nak ini? Kami ni, nanti kalian sekarang kami ni bathroom. Kami ko ini kita. Iko, omor ni di matching kajak, bini bisna bay, bini bed bay engko, closet. Bawa kamu kan? Oh, kalau tu di sana kira na? Engkai. Kamu bay. Iko bini personal mirror, wall mirror. Iko. Tahu kan, mak menu tu kalau belah. Asalan mak menu tu nomor ni tahu muka kan? Kita orang rest kali dah ko. Ya ko. Ya mobile ko ni. Pak, sab lah sir. Kalau dari kan? Jadi ya, dah ngerti. Iko. Dia tu kalau mana beli? So open space. Ya orang ni tu nak mang apartment mang, flat mang. Ini kalau beli tổng thống beli, nó sip satu mau gerai, beli tổng thống ni. Ini tu nak berpayah orang, kalau jangan tu lah. Dah tiga se. Tola tu tam tong sa. Tola swimming pool tongo, gym tongo. Dah pun ada yang sampai. Dah. Dah tu, dia saya kenapa?